atong tanan, hilabi na sa tanan nga naa karon sa inyong tagsa-tagsa kapamanimalay nga nagsunod nining atong Santos nga Misa diha sa inyong mga Facebook. Ang word nga chill, no? Kanang word nga chill sa mga batan-on mao na ilang gamiton karon mga millennial, apil na sad ko kay millennial paman ko. Kanang word nga chill na chillax, no? Madungog na nato kanunay nga chill lang good, chillax lang good. Usahay mo ingon taon sa naman yung mga batan-on karon nga mura naman ni o kanang happy go lucky, no? Kay chill lang, mura guway na hitabo ba? Pahuway lang, shot lang diha o red horse, higda-higda lang sa kadiha, murag walay trabaho ba? Chill lang good, ana. Mao na atong madungog kanunay sa mga batan-on, atong suguon, chillax lang, ana. We can also view it in the positive side. Kung kanang chill nga sa tan-aw nato, negative side na kay murag happy go lucky ta, enjoy lang kanunay ang kinabuhi. There's also a positive side in that. Kana bang moingon tang, let us chillax together with Christ, no? Relax, kung sa Tagalog pa, humimlay ka kasama ni Kristo. That word chill came into reality sa akong kinabuhi nga akong na-experience when I was in Indonesia, no? That was my very first time to travel in Indonesia, and I went to one of the places in Indonesia called Tanjung Pinang. It is the southern tip most of Indonesia. Kung sa Pilipinas pa na, mura na siya o Sulu. Layo na gid kaayo. It was there that I experienced to chill together with God. Why? I was there on a vacation exactly 3 years ago today, May 8, sa Singapore. Dito ko nibisita sa akong ate that time. And then, when my friend, a very good friend of mine from Cebu, learned that I was in Singapore, he asked me, pwede ka mo adto sa Indonesia tungod kay kaslon man ang akong umangkon. Unya, ang iyang mama, igsuon sa akong amigo, gusto niya nga mablisingan usa unta before magkasal sa Muslim rite. Kay mga Musliman ang mga tao dito. And so I said, sige, itangdo ko, muadto ko, tungod kay naman ko sa Singapore. But I was not thinking of anything else. I just say yes. And then he was reminding me, when you go to that place, una lang dito, tungod kay ako, muapas lang ko, kay naa pa ko'y daghan nga meeting, o niya, naa pa ko'y presentation, kay dito man siya nagtrabaho sa Singapore. Basin o malate na siguro ko, night time na kong muabot. Yung ko nga, how shall I go? Saan man ako pag-adto sa Indonesia nga wala mo ko kabalo. Yan siya nga, sakay lang ka og ferry, no? From Singapore to Indonesia. It took more than 4 hours tingali from Singapore to Indonesia. And then, so many instructions. Nagtando-tando lang sad ko, pero wala sa akong una-una, no? I thought nga, mga lang ka Manila, Cebu, ano ba? So, nitangdo ko, and then he was giving me the instruction na, inigabot ni mo dito, mga Muslim, ba na tanan, o niya, gamay ra nga makasulti og English, ana niya, pag-abot ni mo, musakay pa ka og lain nga ferry, kay mutabok pa ka dito nga isla, o niya, pagkahuman, musakay pa gid ka og, kanang murang magpakyaw, pagsakinan, and everything else. And then, yun siya nga, wala ra ba kaayo signal, so you have to make sure na ang imong cellphone puno gyud og battery, daghan di mo nga load. Naminaw ko sa iya, pero wala lang sa akong nauna. Pila may istorya, the following ko, sige, isa nga, can you manage to go there? He said, yes, I can manage to go. The following morning, I was there very early, I think around 5 o'clock, kaya ang first trip is 7 o'clock. And to my surprise, when I was already inside the fast craft, it dawned nga ang akong mga kauban are not Filipinos. They are all Indonesians, and they are speaking in Muslims, no?
Ingon ko sa akong kaugalingon, mura mo kung nag-suicide ini. Kaya ako'y kailaw niya, ang mga instruction na ibutang sa barko and even sa terminal are all in Bahasa or Chinese. Kuna, sa matuod nino? I was trying to contact my friend, pero di na ako siya maistorbo tungod kay naaman siya sa meeting. Hangtod nga sige ko contact sa iyaha, nahurot na lang ang akong battery. Murag wa na ni paglaom. Pag-abot na ako dito, magunsa naman lang ko. So niabot ko sa kadto nga lugar sa Tanjung Pinang. When I arrived there, nangita ko og paagi nga maka-charge ko. Pagtanaw na ako sa akong bag, wala dito ang akong charger. Kay nahibilin. Kung patay ng bata ka. And then, I went around the city looking for a charger. Lisod kaayo pag-explain. Tungod kay, dili ko sila kasabot. No? Mag-action-action pa ka. And then, kung na-ay charger, asa naman sad ka mo tuslok, ani napita. Nangita na sa kong restaurant. Kaya parang dito lang unuhay ko magkaon-kaon. Aron lang yun nga maka-charge ko. And then, sa akong pagbati, huwag masad ko gikulbaan or anything else. Yung ko sa Ginoo, bahala na lang ka, Lord. Tanaw na ako sa kilid, Muslim. Sa akong atubangan, Muslim. Diri sa kilid na po, Muslim. Kung Ginoo ko, asa naman ko ining napita sa kalibutan? Man who approached me, tingali nakabantay mo siya mga gipaningot na gyud kog maayo. No? Kay wala gud kay kailang Manila ra ni, Cebu ra ni, or Mindanao ra ni. And then he told me, "Are you Chinese?" No. Singaporean? No. I am a Filipino. What are you doing here? Kuhay salamat yung maayo na kay makasulti siya in English. Iko na, I am here because of the wedding of the nephew of my friend. So where are you going? So akong sulti sa iyaha ang particular place. He said, you see that island? You have to cross that island again. You ride a ferry boat going to that island. It takes 30 minutes. And after that, you ride a jeep or something like a cab going to that. And then you walk a little. Kung Ginoo ko, asa naman ipadung sa kalibutan? Basig na yung mga abusayap o mga unsa na diha, no? Wala lang po ko. And then, made it sure to myself na dili ko maratol, dili ko makuyawan, kaya pwede maging kumabalik punta sa Singapore. But I was committed to go to that place, and I do not want to bother anymore the family. Tungod kay ang wedding ceremony sa Muslim bride would be at 1 o'clock, and I arrived there 11 o'clock. So, very impossible nga dunay mo sugat ka nako. And so, pila may istorya, nakaabot rin in taon ko dito, kay iya kong gihatod ni atong maong taon. Jesus, in the gospel of today, is telling to us, I am the way, the truth, and the life. Sometimes, in our life, mawala sa ta in our direction. We listen to His voice, pero palapos-lapos ang nato sa pikas dunggan ba? We presume or we assume that everything is alright. Tungod kay tingali, nagsaligta nga naa si Kristo kanunay sa tua. And sometimes we fail in our lives because we overheard what Jesus would tell us. O sometimes, kampante na tanga, anaaman ang Ginoo, maunang nawala inuunta sa atong passing. But we can always fix our eyes on Jesus. Like what St. Paul would say, fix your eyes on Jesus. If you want to achieve something, if you want to attain a goal that you would want in life, you need to fix your eyes on that goal. Sometimes you will be lost. Sometimes people will make you lost. Sometimes circumstances will make you lost. Sometimes you are given the wrong direction. Or sometimes because of you, you will get lost. But always remember in your mind and in your heart, if you will fix your eyes unto your goal, where you are going, you will not get lost. And the most important thing is, you chill, you relax. Especially if you know that you are with God. Mao man sa atong kinabuhi usahay, maratol ta og naay moabot nga problema. Maratol ta og naay moabot nga mga aksidente, insidente, mga kamalasan sa atong kinabuhi.
naa naman na disgrasya naman nahitabo naman we cannot undone what was done already. So what we need to do is to relax with God. You pray over that incident, ampuin ang pangitabo, and you discern together with God so that God will continually bless you. Mausad ni iyang giingon diri sa atuang dili man ta niya biyaan, no? Kung siya sa ebanghelyo mo, biya ra ko ninyo after some time, but I will return to bring you back to where I am staying. Tiyaw mo na'y mulakaw usa siya because He will prepare a good place for us. And then after everything is alright, kuhaon ta niya o balik. No? We can associate this also with our situation karon sa COVID-19. Probably, God is preparing us for greater things to happen. We will not say, and we do not say that God is coming back very soon. We do not know. No? Siya ra gyud nahibaw ana when is the right time that He will come back. But we must and should consider that this pandemic, that the world is almost freezing at the moment, God is preparing something beautiful for us. Human niini na ay mahitabo nga anindot sa kalibutan. Basta we need to fix our eyes on Jesus, because He promised to us that He is the way, the truth, and the life. If we follow His ways, if we follow the life that Jesus had, if we follow the life that Jesus had, for sure, we can go back and we can go to where He is with the Father. No? Hinaot ta mga igsuon nga kining maong ebanghelyo karon maghatag kini kanato o dugang kadasig ilabi na sa atong pagpadayon, pagpaningkamot sa pagpuyo paninguha kauban ni Kristo. Hinaot pa ta.